Aduh, Mangkan mau jalan jejak gerjeleng geran lek. Cok Yako pintu lo dumpa ada iya. iya sekoran kak, sini kebanyakin apa lebi sengko. Lah tau sa. Kok nyari kopi luar boy. Bene tak betus. Oh iya, tinggal lami tak tahu mana polo. Ya biasa din, cek reng di bini ruang, tak neng sering keluar. Yo makin andi bini kuang, pas tak keluaran sekali yo. Terus karena sejarah sana orang. Rod, tapi namanya. Tinggal cuma umur ongku, mah tinggal cek rasanya jalanin pun. Loh, iya mat. Rod bede di mah. Tepalong polong ya bede kardu re. Jela kau UTW. Ya tule. Lah kardu entos kaki. Bejen siapa engkau ya? Kaki Rod. Lemar ada keluar. Amain amat. Oh iya mai padek. Kocok dada boleh pron. Lu kemarin ke lu nangkung. Cok le kocok. Tuli kocok. Mar de sandut. Cok dem kaki mak taman keluaran kapan nanti bini pas super si buongku man. Tarut ruwet satirut. Kas ketulia bini kok. Oh bekas tahu ya selain teroabi ini ya. Tobuk rut aciling kitang bini benaran tu. Tapi nggak saban gitar pacaran tu. Ya iya mat. Cek nyaman lah bini ke polong benar pun malam. Jadi tahu luar dalam mak. Ayo mayo. Siapa masuk dulu? Leman man. Ayo. Main apa sih Rod ya? Pas kartu elik. Ada beda gitu. Rut leman rut. Binin kada aja. Nilpun angka. Beda di maka. Apa boy ha? Kau ya tepat nung bencakan cari. Molek lu sengakan na. Tak penting. Ayo man. Engkau ya. Belum. Kosong. Oh, 02, peron 2 aja kosong ya kuare. Ucap tak kena ke orang kaki. Mitin. Sing panteng ya man. Namo di manteng dinyak bampak ke lo. Lek. Iya kak. Tajuk. Mun orang bede luar cek telepon lek. Apa kak? Ya todus katang cakanca lek. Salangko abit tak polong. Kapan along polong bi kakek telepon. Cek mangkana kak, kakek main cek abit tuh. Tele lupah ke bektong akana.
Kayak kak, sengkok ben kakek satiah lah keluarga. Patar pentera bagi bekto kak. Ambo. Nek bene ngatur bekton reng lake. Ketima tak pusen bi kakek mun nang Roma lolo ya lek. Iya kakek kayak laki kak nyaman. Ajalan ada mak apai, bil apai. Tada reng ngarasan. Mun sengkok kak ni bini. Sengkok kone petati petau kena Roma bi kakek. Ara kora, asa sasa, asa buan. Sengkok tak ada pitanah ben budek kak tangodi. Marah setia pikir bi kakek. Odin siapa saya lebih pusen. Sengkok apa kakek kak? Oh. Kakek pusen odi ban sengkok. Kakek pusen odi ben sengkok kak. Cokop. Kok Satya bisa nyimpulakin? Iya kakek lakar gempang ngelak kesimpulan kak. Ben kakek pentar lempar lagi kesalahan. Seolah-olah kapi engkok sesalah. Mun engkok tak kira pusen ke kakek kak. Mun kakek pasti nebusen ka sengkok. Patot mun sengkok dari berin laku kelero ka beun kak. Mun beun lah tahu cengkok pusen. Pada remang. Mun kakek lebusen ka sengkok kak. Bentak eman ka sengkok. Pabeli sengkok ke Tangerang tuah kak. Tada gunanya sengkok edina. Mun laku kiri-kiri bi kakek kak. Oh. Dia minta nak kakek. Tulilah mulai pak mulai. Jangan kau tak nerakin. Kan laraja. Tahu jalan mulai tak kira posang. Ada remah maksudnya kakek kak. Kakeknya besengkok kak. Iya. Kan Satya kakek beni tang binil lah. Kakek tega kak. Kun marga nebusen kakek nila kesengkok. Iya lah kak. Sekelangkong. Sengkok mulia. पल में हंसा दे पल में रुला दे ये जिंदगी जो चाहे सजा दे जो दूर जाए जाके फिर क्यों न आए Seporan na katuan. होता Inang kok ben ये kakirikan lereng sepo. होता क्यों Jadi jek medhei ka perkara anak-anak. कोई बता Kang kacong mat tinggal jurua, keng lakar la cek gempang ngucak ki telak. Ya biasa cek lenak kena ngode kak tuan. Jadi tang pangarep ruwa, engkok ben kakir ya paseken. Tegen ni tale pisan ria cek sampai pege. Pola mun yoman ki bisa pa becek. Allah le. Dah cek ki becek. Mun karo masalah kene dikeng ucak telak. Berarti bakal du kali akhirna. Jadi apa salah ketatian tina torot. Malah dadi pelajaran. Berarti mat tinggal ben wilari lah tak bisa apa polong pole kak tuan ya. Yelah tak bisa le. Ben sengko tak teruan dia mantu si tak seken. Iya kak tuan seporan nah. Tang anak mat tinggal lah kalau tak seken sakale. Loh, Rod. Beda di mana, Rod? Engkau bade coba mat. Coba. Bila mulai, Rod? Yang kau tandi kancar eh? Ya tak tahu jeng kau keng nyari lakong. Oh ya lah, Rod. Loh, Pron. Beda di mana, Pron? Apa mat? Kok kuliah ya mat? Nomor yang Anda tuju tidak menjawab. Udah Mahudin. Ya kak, kopi kak.
Wila. Ah! पल में हंसा दे, पल में रुला दे, ये जिंदगी जो चाहे सजा दे। पल में हंसा दे, पल में रुला दे, ये जिंदगी जो चाहे सजा दे। जो दूर जाए जाके फिर क्यों न आए। होता ये होता क्यों है, कोई बता दे। Kakek keng lah siap ya Cong, sabi ini ya. Ya siap Sarah pak. Apaan bi kakek saya ragu. Kan kakek lah tahu cuma korban Wila lah pada saling cinta pak. Benida iya nak, orangnya keluarga harus lebih deras daripada dunia bujang. Engkau korokeng tako, dekik kakek kerasa pusen, pas saya kali ya saya minta apesa. Ya mi pusen na pak. Jangan lah pada saling cinta kan tak gerah pusen. Oh iyalah, saya nggak pesen na bapak korokeng situng nak. Jatuh karan ben binin na lober. Iya pak. Iya hanya magelas apolong baku nak kaletek nak. Cuma mun koro masalah ni kene cak sajen raja. Laki bengin ngangin boy. Iya pak. Ben kotu kakek engnya. Orang ngape saben binir ya. Mun tade masalah. Tak kira ngibe apa kecuali rasa kasta. Wila!